Lunglei Civil Hospital Raipur nupakhat ain entira a holam thingpui dora cholchu naw anaya athi phata ani PF lalom kimi kumsom thum pakhat pu PC lalrem ruat anupui lunglei zo bok veng hun chu nimin march ni som pahnih sang ni som ni parukhan lunglei Civil Hospital ain entira ain entir zo chu lunglei police thana bul thingpui dor an chol lain ain thiara heta hian nawa shin awangin a hnu dewa athi zuita ani lunglei atanga thu don danin PF lalom kimi hi lunglei Civil Hospital OPD a ain entira ake avuna wangin doctorin alung endik turin ati a cardiologist doctor alo omlo awanga in entir thailovin anin entir zo hi thil engemo leiturin awak kwala lunglei police thana bul thingpui dora an chol lain in thiara du thu asoya ain thierna lama hian naw ashingta ani hetianga naw ashina wang hian ama hruai tu te chu lunglei Civil Hospital kalin thil omdan an hrila hospital duty te chuan khumaru alo thu le an admit thailo thu an lo hrila wangin mitlom ngai ten lir theirem chang mangin John Williams Hospital an panpuya tlaidar thum le achan vea John Williams Hospital hi an thlengani John Williams Hospital a hian gynae doctor alo omrem chan lo awangin doctor chuan lunglei Civil Hospital lambiak sakin lo boipui tura angin tlaidar anga le achan vea lunglei Civil Hospital hi panpui ani a hemi hnu rei lo te a PF lalom kimi hi biak theilovin a om zuya tlaidaruk le min somthum panga athita ani athi chan hi SCA ni in doctor te chuan an soi PF lalom kimi naw pai hi ashin hun tura chhut lok chu April ni som pasari ani a arwang hi ni zan khan lumen ni in voin chawhmadar som pakhat khan William ani PF lalom kimi fashin hi mi pa ani a kgs ni le gram jasari arit ni in tuna hian NBC wa enkol mek ani a adin mun angai tu amlo ni asoi ani apoi khop mai he thil hi athi chana hi naw chung athi antimaya aswal em lawang chumo tin Civil Hospital a hian khumruak omin admit ni seng chuan anunna an chanman abei sei omani ma se hetia anin ti kwal chung anin son kwal an kal kwal chung hian anun achan ta ni in alanga apoi khop mai Mizoram politics a dot a hluar la tukhi apoi hle mai ti in purabat ro moi roi te chuan asoyani march ni som pathum sang ni som ni paruk khachek bial tu MLA purabat ro moi roi te chuan kortha khelmola chapchar kut manna voin khan ahman puya kut pui buat seina na sarkar ngot in ngatlawa sum tam tak thok khom ani chu alom oma zoram hun dangtan po enton tlak ani ati a mizo nun zemoi aya upa za konga thang tharte kanin ngai tu chian anga ya Mizoram politics a dot alwar hi apoi hle atini Mizo society hi inrem na le indu sakton na mangin siam nuam le zualang u ti in kut mang tu te acha boka purabat ro moi roi te chuan thalai te chu rui hlo laka in thiar fi hlima u naute chung khatte le thian te po rui hlo do konga tuitur le chan chuangai te puya chan chuak turin asom boka hachek bial tu MLA chuan kortha GSNN tang dunin rui hlo do in fiam na kut pui bua sei tum ani thu asoi bok kortha chapchar kut a hian hachek bial khosang sang te an tel thahle a state pora tang po in chim tu an thatnem hle ani Mizoram politics a hian dot a hluar hei hi chu tu te mo sarkar tir tang khan dot hi chu a hluar sa hrim hrima a tira tang khan a hluar hrim hrim tuna chau hian aron hluar lawa kan zoram politics hi chu abol hlo hrim hrim dot a hluar chau po ni lo abol hlo bok aten om tuna kan politician ho zong zong te hi an til triaka thang thar zok ten ram an lo hruai ni chuan azia do ma na le
mahse tun din hmuna chuan kan politics hi ala thiang hlim thei lo chho zel chu ni tuna kan politician te an chawlh hma hi chuan a thiang hlim tura ngai lo photila a bol hlawh ngai dala bol hlawng a dot po a hluar zualang chu chu ka hmu dan ani chu